Zdravo i dobrodošli na Kutak ukusa. Danas delim sa vama recept za jedan jako ukusan rolat sa orašastim plodovima i sušenim voćem. Sprema se vrlo jednostavno, sastojci su uglavnom proizvoljni i nema nekih preciznih mera, tako da koje god sastojke da dodate, sigurno nećete pogrešiti i ukus će sigurno biti odličan. Ako vam se ovaj recept svidi, obavezno ga lajkujte, podelite sa prijateljima i subscribeujte se na YouTube kanal jer meni to zaista mnogo znači, a samim tim nećete propustiti ni jedan novi recept jer ih ja objavljam svakodnevno. Ovdje ima puno dobrih ideja za brze i ukusne recepte jer ja volim da kuvam, ali ne volim da provodim ceo dan u kuhinji. Nakon Badnjeg dana i Božića ostalo nam je dosta sušenog voća i orašastih plodova koje nismo pojeli i da se to ne bi bacilo ili još gore pokvarilo, odlučila sam da napravim ovaj rolat i zaista nisam pogrešila. Ako i vi imate višak voća, verujte mi, sigurno će da vam se svideti. Mere su otprilike proizvoljne. Ja sam ovdje imala oko 100 grama sušenih šljiva, oko 100 grama suvih kajsija i dodala sam oko 100 grama badema. Vi ovdje možete dodati i orahe, lešnik ili koje god orašaste plodove imate. Sve sam to fino usitnila u secku i odvojila na stranu. Drugi deo čini oko 100 grama sušenih smokvi i isto toliko suvih urmi bez koščice. Urme ili smokve možete kratko potopiti u vodi, ali vrlo kratko, svega nekoliko minuta da omekšaju ukoliko vaš seckom nije dovoljno jak. Ali naravno i ne morate jer će one dati čvrstoću ovom rolatu. Zatim sve ove sastojke fino sjedinite, dobro izmešajte. Ova smesa je malo tvrđe zato što su smokve prosto tvrde, sušene, ali to je upravo ono što nam treba. I kad ste sve to lepo sjedinili, ovako razvucite pripijajuću foliju. Ona će nam poslužiti za oblikovanje ovog rolata. Ja sam foliju posula pečenim susamom. Ovdje ima oko 3 kašike susama koji sam ispekla na tiganju bez ulja, svega nekoliko minuta da malo potamni. Zatim izlijte smesu voćkica i orašastih plodova i pokrijte pripijajućom folijom sa obe strane, a onda iskoristite oklagiju da razvijete koricu debljine 1 cm, ne mora da bude tanje od ovoga. Ova korica će nam zapravo poslužiti za rolat. Uz pomoć folije ovako zarolajte kao ja na snimku. Zatvorite ivice i dobro uvijte u foliju sa svih strana da bude čvrsto kako bi rolat zadržao taj željeni oblik. Ide u frižider na hlađenje nekoliko sati, što duže stoji to bolje, ali mislim da već posle 2 sata može da bude spremno za degustaciju. Naravno na kraju rolat možete posuti istopljenom čokoladom ili čime god želite, ali meni je i ovako zaista dovoljno sladak. Nakon hlađenja rolat je spreman za posluženje i degustaciju. Ovako izgleda presek, a ukus je zaista odličan. Obavezno ga probajte i pišite mi vaše utiske i koje ste to voćkice vi koristili, koja je to vama omiljena kombinacija. Ako vam se ovaj recept svideo, obavezno ga podelite sa prijateljima, lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na Kutak ukusa za još dobrih recepata. Prijetno!